Sabi ko mula serteni weekend kaya saranan daw dingin taka wali mana salika kamaragin ko na VTFM nondo ruaseng ningon tiko ni MV Mbongi keiko ndari awo tiko ni Serewo and abo tiko ni binaka ni Paradise Beverages Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Vakambula serteni weekend kaya sarana siya matiko maya na kavi ni tu city binaka ni kuwa nasar bali na kaya daw dingin taka maya na salika kamaragin ko na VTFM. Innovate FM 92.2 FM na kena yama vertuna da gang kena Paradise Roots. Sibito ka weekend walu ena tinika ono naminiti bakambula sardiani weekend keta sarna sema tingo mai ena tol na platform go na VTFM Facebook Live, VTFM YouTube channel kena VTFM TikTok. Nondoro yawo tigo ni Servo ena bitoko ni binaka ni Paradise Beverages Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji. Sang ni tori kenta bang balawu sana talo tek sertikan di weekend randa servo tigana singa vinaka ni kua na vani sere na were umbi bola kalanga tatalanga na turanga go Matthew Salauda kato inserti ko na Raven Production and Soundwire Studio my Oakland may na bono lebong go Amerika talno nga ni serengo talno amem paleta nga na mosi lako duru may dona darbo ni suwe ni korala umay da kaun robe rosa may wikilay sartoka rosa ro may bula bata sartu en dona nguna may raki may ra ngole bakang gito darbo en boliku en dona sota ningito rakabi obune mara may abing garabi bolinga en linga ni lawa en akena tambana may raki may ra. Ena bukungan ni bekilai kena be bakamboti rawasa mai bula bata sarta kayani bula kaya boli buni nuinde tu adorbo ni na senga na kame na mai tawasia na non raw wendi ni nati sena bekilai sena bula rawa mai budina boli. Ngole mbamba singa lambasa ena bukun ingito adorbo sandondo motalio buni marama wain dua nga rawa daka bata boli nga ena tambana nilawa. Mengai ngiri lesu i raki odorbo sa senga ni dingomo buni marama na nona ngiri. Si sanda udunrubi ko lesu tale mai me baka ni sa tiko tale endua. Kanoni ulumbale ninda ulaki soso yang gona ke irna nona idamba. Se sanda ubaka soli ulumbale toka yanyo ngonele o veidorbo ena bingona ke ninda ngiri tiko mai kino dorbo. Kasi nga ni somian na taliboni sana tukuni toka ni ula ko tulis so siang ko na si mboko tunugu taliboni sa pa mi ba to baya na nona baka madal na ngonya leongo kaya sa baka ba kila odurbo endo na musi ni lutu ilomana ka baka mi bimbi seranga baka mi bakila ni sa ndondo motalitiko sa singa matinga modurbo ni sa dondo matalitiko itumba se sa ya bai ngone leo talitiko mbeka itu tumba wakasarangana visa la kede membo wakasangana visa la kede membo visau nalo mai buni marama kan rebe ni salai dingi ya tokana tambani niwe loma sando mbeka yana numa maybe nakada ke maybe dorbo namos nielo na e baka tokani baka kana tu katawa mautiko katawa mamautiko engunuai yo ese karamada bolinga ngunway bole siang ni yali bakan dona nona karma sange kere tu me bolai na sere me rauni baka se abutu ni musi ala ko duruma ka koto nona baka nui ken dona ngona mena teki batale mandana sinika unga duam bau ka anda undingi ya boli ena tal noni sere na were umbi e bola ka langa tatale ngana na turanga go Matthew Salauda menda sa te rongo da sermanda yani na serengong were umbi mai be Matthew Salauda. Bikem ni kat Fernando patatok mai na Facebook Live
TikTok sena YouTube channel ni VTFM. Ai vato kaya na talano ni nondor servo. Ena ya kabi minak ni tusiti ni kuwa na lama ni wanga levong na MV mbongi ke yiko. Na serba levo nando bata teko mai. Ena kabi ni tusiti binak ni kuwa. Siang toka ni madororo ni ngarabitabi na lama ni ano bugu ni ololo ni rara mai tara politiko na lama ni vali na lama ni studio ngo ni VTFM. E benar-benar besar nando bata tok mai indana gai bese mati taletiko ena ngono batongo ena singa ni mataka. Lama ni wanga levo